إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, mga urip Allah subhanahu wa ta'ala, ayap man na kabagantan sa bandingan na diyan ko to hadith ika 10 abu telo sa diyan ko to mga hadith di tanu di bandingan abituan sa arba'una an-nawawiyah. Mga urip Allah subhanahu wa ta'ala, sa panita ko Allah batanon may piya nagu kukuatan sa dewa nagyang kaya mga ito bandingan tanong i-post dan sa Facebook. Maurip Allah subhanahu wa ta'ala sa kata aging kaya hadith maganda sa mga kampata bandingan o dinamana. An Abi Hamzah Anas bin Malik radiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu linafsih, rawahul Bukhari wa Muslim. Ayamanan yang miyaka kita yang kon ko ama Hamzah agito su Anas awata imali amyaswat su Allah subhanahu wa ta'ala khadimi Rasulullah. Maana gitu su Anas bin Malik ini yang diservisiwan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata na Nabi ko sallallahu alaihi wasallam, so kung Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiruyan la yu'minu ahadukum, dia tigyan pakaparat ya su isar kano sa titu aparate uli na kompleto aparate taman sa dinian ikabubaya ko pagarinian so lagi ipakabubaya iyan sa ginawa niyan. Maurip Allah subhanahu wa ta'ala permanatan maurip Allah ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tigyan pakaparat ya so isarkan rina piteng gisarkan sa titu aparate ya taman sa dinian ikabubaya ko pagarinian so lagi ipagkabubaya iyan sa ginawa niyan. Maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Mana maurip Allah asibun sa giyang na hadith na kailangan na so Muslim maurip Allah subhanahu wa ta'ala na ikabubayan ko pagarinian na Muslim so lagi asyay ay kabubayan sa ginawa niyan. O kabaya ka maurip Allah agya ko to di nga kaperkarayasa diri ka kapumaganta diri ka kapanggalibagi sa marata na kabubayan ka ambunang ko pagaringa sa dingkaw na nan panggalibagan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. O kabaya ka agyan ko to kapakaapas ka kung mga plano nga kapipi ginawa ka agyan ko to kapagugupir ka na lagid mambunan ay kababaya ka ko pagaringa sa panggalbagan kaon maurip Allah subhanahu wa ta'ala. O kabaya ka maurip Allah subhanahu wa ta'ala agyan ko to diri ka di ka pamang tumay diri ka di ka terua ko mapia ipatugumpiang sa dunia na ay mala nasa alungan na mauri o di na kapakapia kapagintaw sa dunia na lagid mambunan maurip Allah subhanahu wa ta'ala at panggalbagan ka sa dingga ipiligit ko pagaring ka Muslim maurip Allah. O kabaya ka agyan ko to kasusuti o mga puso mga pagaringa Muslim ko kipapantag niran raka sa ipapantag kairan sa ikhlas na gupatis na kailangan mambuam ipantag ka so lagid ka Muslim sa ikhlas na gupatis ka maurip ng Allah subhanahu wa ta'ala sa di ka papadalman agyan ko to puso ka sa kasig kapakadinggi kapakatipo o di nararangit o di nakagwad si kung mga pagaling ka Muslim sa lagi ng buwan na maurip Allah subhanahu wa ta'ala ay kababaya ka ang buto ko ginawang ka akipagpantagar ka o sana ka maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Girawan na so kabasatan ron ang mga maranang maurip Allah na kailan na matatago ko sa ginawa ka agyan ko to at tigilan na so masakit ka na masakit at tigilin ko pagalinga maana so say ay kagwid ka sa ginawa ka apo sakit ang kaon na lagi bang bulan na masakit ko pagaling ka sa pananggili nga mga buwangaw di manggalubag
sa lagid mamumangurip Allah subhanahu wa ta'ala agi ginawang ka ay kabaya ka na dir ka tumapang gilabak mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ginan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala makampat na bendingan sa diyang kala na hadith pian utulutan Anas bin Malik mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa si tanong mantuwi sa diyang ka sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.